wetanikana succession ni the pe muya ula witha we govern mitalatala ila yateawa ndini akwania mali ndia Kenya itawa Succession Act na niyelete yoloa kindu kitawa will kwa tumia na iveti kanoa nduma moika awala mena mali ni waile kuthikwa wakili ukaandikiwa will na uyandikiwa will ni waile tha wina ngose ile kwa kithio machake songoma sia independent independent na ndo ala matisi anasiaku na ndo manza muiteniona na ando asuele moka okusia ila will ndi andikwa ndo yinu wita wa testator kana nuo waandika ai will na katika kuandika will ni waandika sindu ila wena sio assets na assets isu with ya tako kukamba Kitui Makueni Masako Kajiado Ilovi na Mombasa no wethie wina Kitheka Ngale na kwa mabindaye mapindukite kuuni twithitwo kwitwi na andu mena mbesa account ni ta fixed asset current accounts ona kuyange mawa stocks katika Nairobi Stock Exchange kuyange metha na government bonds so with ya sindu isu no siandikwa vaya wiloni ukethia ni wasia siana siakwa ngania na unenga mutuko na unenga Kitheka ki mwende na unenga plot ya siana siaku unusilia na will means ono no uandika tono tuonie rest in peace Raila Odinga and kite hailo thikwa within 3 hours ona no etaba loendo thikwa 72 hours yes 72 hours no andika au kase wendo thikwa within 72 hours na no andika ona balau wendo thikwa nikana withie wakwa payoka dispute sia habario kwa alama na ibeti mbingi isune ya na will itake ya effect wakwa kwa wakwa ni weju will isutwa wa kotini na yubu ku kotini ni twenda mwethi kisi wa manekana either mali akuye below 20 million ni we wenda magistrate court Kitui magistrate court Masako chief magistrate court Makueni magistrate court nadhani Ilovi Milimani either mali akuye above 20 million wenda high court yes high court ugetha the high court ya Kitui high court ya Makueni high court ya Masako with your wa file the proper ninino ende uinenga na we attach will wesu penzi yengi kwa ala tumia ibeti na anake kano yetu mae maandika will na wina mali wakwa moya wa Succession Act no elete wakwa we katika marriage ya Christian na ningwenda mwithikisi wa manekana watwana mutwano wa kanisa ndo so twana mutwano ngi mbaka weke divorce yes na yetikilwa na yetikilwa watwana na kanisa na wakwa utena will witweka intestate succession nibo muka petition mwenda kwa chief kendo chambe akamwandikia balua akaandika alamatiwa muse wa wetwa nde kuandika muka wake na yandika ila siana biological children na pauno ngwenda kuelesea siana mwao ni wa expand iwe mutumia no adopt kana kwa tumia kana okipet nikipayvet iwe the sembesa ika adopt kana kunika musiusu so no keke katika ila chief's letter tauma chief's letter siana isu ila siatiwa kana alamatiwa the surviving spouse ni waile unenga na copy ya kibande na ni maile uko na death certificate ni maile process death certificate ya mundu wakwa either mutumia maka process na na balosu kila kingi ni kuka kwa assets ni maile ka due diligence maka mamae muse uwe etwa kana thito kana inyeito ena maliba pe ila matrimonial property ila land pala mekala pe plot wa ina sio pe accounts yake si na mbesa pe stocks yake we na mbesa ukethia ni masi atachi yes nikana wethi pa uni moka na title etha kitheka ke ina title no moke na letter of allotment na etha mkiuki hivyo no maiko makeka official search maka atachi search mauma pau
nyumba sune ya ilo nena nisia maka appoint mundu kwitwa administrator uloke ni musiesia ti wako nengo akiveka ni musiesia so mwa waiti no mwa appoint administrator kwa nyumba ila nene administrator ana a maximum of 4 mwiso ni ana no na mabinda maingi ti appoint yele ni kana wethie umwake tha tena vinya akawa kana aketwa kana kethe and then capacity ya ku administer estate yesu ya mututiwa onge no akwati mundu usu akwa emanisha musioka ingi kotini mumo replace mwena na documents isu no mwa ile na surety and early ma confirm kana ni mese mututiwa na no mese o malisu asuna ndo manza alafu mwamina kiuni muka petition for letters of administration kula kwa kikamba muno masi kustaka kiku kube documents ila itano mafile ya mabinda maingi no enda okateve wane wakili ethawe makueni kitui masako ilobi kana kajado ukethe wateve we wakili kusobya documents isu na kila kinengo enda wetani no weta assets sia ola wakwa na no weta liabilities kwa numera mo settle loan ukethe was settle loan from a bank kana from a kana Shylock kana ando registered manengale loans ko ile alo list wabau ni kana withie ando asune maibwa kila kingi nitona kwithia usometa siana ko point ni sura namba kwamba kuthipo ko makwanyala nitaitwe ni maybe mabengi kana sia muthembo na go bado na sele kwebwa asumeta creditors ene maile kwebwa okay aya kila kingi ni yulwa kisomo nundu akamba emendete kisomo nundu ona ndia muse ni wetwa na mutwano wenyine yang you say you na siana nini na ena mbesa na ndoete la period ya mwayumwe letters of administration grand yume na ndi confirm in 6 months kwa hiyo enda okay akoti pane na siana kana kakwa kasomea ba Machakos Boys kana kasomea Machakos University uka attach if structure we lete koti kana netikilwe ndo muse na mbesa si accounting si business ndo kana ike olonjo aya mabindange ne tutwa tena mundu witwe muwau either wena cancer kana wena diabetes na neti kwenda mbesa twale hiyo hospitali la ibakube tekanewa bill kada ni basikie bill kana no commit hospital is admitted na kana no admitted ukeza neti kwa ni koti mundu witwe ne muwau ina mbesa na estate ino ina mbesa pe mbesa si accountine na twetikidwe twekata kwa hiyo isu tuma a succession period yithawe ngube kwa hiyo bukisia whether na documents ila si kwendeka sia documents ila copy ni certify wane wakili mwamina ufile na muifile petition na documents isu twaweta ne mwafile the right court kwa hiyo usioto kama makalane wa ambao file kwa hiyo ya mali below 20 million to file chief magistrate court either we kitui chief magistrate court ya kitui makueni au either ni above 20 million we file high court tweka kiu netuikala 30 days 30 days ni kana grant ya letters of administration yume na indi mai gazette ya gazette ya Kenya Gazette with the mundu ukulea ala administrators ala nyumbesu yenye nyuvie with ni wa weta na no nenga na itumi kotine neki ukulea chao asuma nyubwa taumaba grant ndiako ndia umayu ndia issue ita letter 41 nduma family suni manewa niju ni metela 6 months 6 months ni moka ya thela maka file sindu sita wa summons ya kuona ni hii undu mekwenda nela mali yule twabikia ba ila mali la mutumia ena itheka ena ploti ena mbesa si accountine ena stocks katika Nairobi Exchange ena government bond ena investment kwa hiyo ni moka amuke kalambita musi moka asia ngania mutuko enewa no kitheka cha eka 5 mwende enewa ploti bana au stock ila si ni si anengwa mbesa ila si bengi ni si anengwa aya mami yuke nane mutumia wetwa surviving spouse tikipiti chake usuni wone nga wa muno nyumba nyumba ila bala mekala
na mapinda maingi mwao nuwaitie kana ula watiwa no museno watiwe kana kibeti usu ni wailotiwa bo ula watiwa ula watiwa kuma binda mengi ila mundu wetwa ila musee wetwa na kibeti kilungwa musi nundu tuonete cases cia muthembozo ukethia musee ni wetwa na kibeti ni chakuwa musi kana ni chalungwa musi bailite kwithia baili hata yuba wera ikwanita wa intermeddling kwa uno astake ando asu ega mayana mainamba ika succession lakini we kwani ya file wako tini nondo wa judges na magistrate na ndo ma wisdom na hekima na ndo oi na ndo mate ya sheria no ku provide wabau kila kingi ngwenda weta ni issue ya discrimination kwa ndo mata matenga aka moya wa constitution ila to abetukithise idio on the 2010 constitution of Kenya. Yes. Article 26 ni iti ndo alo discriminate mundu katika agenda yake. Kwa aka ni entitled to protection ya mwao na ni entitled to property. Kwa hiyo mwa ilo matabia ela no siani wa mundu muka ni wa ilo mutabia we munenga chao ela ni plot ni mwa ilo itikilana na mwa ile koti ni invite ya ilo magistrate aka enforce kano judge ukethia ni wa provide makumia mwao makasi ya uno mpaka nengawa na mapinda maingi succession itwa wa idinita wa ADR alternative dispute resolution ila ya propose it ni Willy Justice Willy Mutonga kwa hiyo ni moya wa andoma musimuthi court annexed mediation muka mande wa certified mediator akaiya kamunena na kamuya no mpaka munenge mwetu muka kila mwete kila nake ande kwa yumweke ya ni mweke ya agreement na mwe sign kana mwete kila kingi 6 months ya vela yune musioka koti nengi moya atachela schedule na ndo mwete kila lamo distribute you ni ba certificate ya confirmation ya ila grant na ya mapa you ni to do that ya mwedukesia mwani none wa certificate isu kaiku yi ya musi ainundu ngania wane wa ba kila mundu ne wane wa twa equal lands kwa ministry ya lands kana ati ministry land of registrar with you ni kana meke kindu kitwa transmission kitheka chume kwa musee kana ulone tiwe choke balamwe nundu yimo ya kala kwa bahati mbaya ula administrator akakwa no musiokie ngikoti muka rectify mabindange ando ne molawa ukethia unse ase inge mayo ta maleo ukethia yuni mwa file succession na musebe plot yake si lobby kana kitui siolile kana mutese na mo discover later moya ono mwitikilekete kwika kindu kita rectification kana ko correct ukethia ne mwoka moya kotia mali none twikie sachi na twethia hii kitheka kino cha musee na musee wetu kwa no mwitikila wako ikata kuenjoy na kwika rectification yes nenda nikana ndise yolwa no weta yolwa Christian marriage there maybe ando ama atwanete na mutwana wa kanisa atileta wa Christianity violate wase ni violate kwatiwa miamulo kana mondo amwe ala melete kwatiwa lakini ndo manati yikuangelekanyo ukethia nundu bya ndo makwetwa likanthini wa mitwana no ethia mundu usu timu the isileta wa customary ukethia mundu usu ndathi kutwawa ndao the wa ndao miwila mbuisu mawa kana ila mali yumawa lakini mekalete na mundu kwa lungu ya miaka 5 kana kwa lungu ila mekalete na musene wetu mundu usu ena right yoyote ya inherit kana ku succeed anything katiwa sindila maybe mana mandate na mume kana sindila mume mandate kindu chambe mwithukia umunthe katwasio peni ni kwitwa Marriage Act 2014 wasisia section 6 ne yelete marriages ila recognize ito Kenya marriage yambe ni Christian marriage na marriage ya keleve Hindu pe Islamic pe customary na ve civil yume vukisia ni tuenda tuete yu owo mwe asiai either no alika katika Christian marriage kana civil marriage duitikiletwe kwilika marriage ingi until weke divorce either walika katika customary marriage ni waele ati ya customs ya marriage yuta akamba ivi akamba netwa acknowledge ya payment ya dowry mveo
ila mbei yata ni mbei tano na kila kiende kapu ni cha ile kuiva kwa hiyo isu ni yo formalize ya marriage mwedu kisa kindu kingi very important marriage ni ile kwa kindu kitu registration ni wa ile register marriage hata watu ana na Christian marriage ya mtu wa kanisa nunaona hao inengwa certificate ya marriage eva watu ana civil nunenga wa certificate ya civil eva ona yewe kesu ya kikamba ni wa ile iba yo ka register marriage yako nondo mundu una mali lo kuisaukwa uisai wa uni court uprove kana wete mathangu kana ukuzi kana evidence kana nuona mutwaite nuna twaitwe kana nuona twanit so you ni kana inherit no wa leather with spouse kwa kisunguma ya spouse kana kepeti kana munini yutoka kwa customary peke uakulia peke ndigita presumption of marriage presumption of marriage ni paini ni unatia katika marriage isutu aweta si katika section 6 kwa ono aligile no yo kauma yes you are more say come stay is come stay ndo so register ndo wavi kwa ku register no ya wae section 6 illicit marriages isutu aweta ya kuyiba ti civil ti customary ti Christian kwa uni chao kwa nano enda ili kama stay enda ifata uye muse no uko kandea uketa ndumenyu atumia maka imakanda nikana umamina chuka newe chao certificate eva ni uno moti civil ndenda ngalama mbingi no moti civil mukatwana bu mukanewa certificate that certificate is very important katika inheritance kwa ndo lamonde matena certificate mu ndo amanionethia atwewe esi yakuka mukekalanya mukakwata siana newele uthikwegeria kana no akwata overloss kana we mutwe you ona wa mo register pedha muisio monene muno none museo no wathi akatwana kimbithe sivo utese kana kipiti chuke katwa wa sivo ona cho you know sila we kwa o yakapprove na woko kabua semwe na siana wewe isiana isu yondo isu ni sio kwata male lakini we kwa tuonye ni chao we nacho kona ni kana nuona atwaitwe kana nuona atwanit ona jubu ida wa o yano kukwata male yes kila kingi ni spouse peke no kitu wa matrimonial act matrimonial property act ya 2013 ne yaiti kana pay rights ila we dhana sio tamwenende ila walika katika marriage nondo pe sindu ila mali la mumamba walika mutwanoni sindu ila mumamba walika mutwanoni nisio mutona kwani ukethia ni wakwata kendo ethani muse court ni enda kama na contribution nukaka lobu musi na muse etwa wenda 50-50 kwa uno wale kuona ni yae wa contribute yete hata na mwea ono waite kana contribution no either direct kana indirect mapinda maito kasia ibeti lasi ko awa antraito na yetu alati siane wamo nimebitimo no kwitha atewe yani lakini wewe hapa umusi no kukuya akabuangwa akaema monda yusu it an indirect contribution kwa hiyo maketha mayanya ukethia no wa contribute ndo niyo wa mukao kayuka bukuma ukakwata mbesa ukawa ploti ukawakitheka wenda unya mbesa lakini no ki environment nzeo vi muzeu mawe mudeu kila kindu ya kusubi na no tia wa hiyo subi asiana so contribution yesu yake mwatwikane mukwana property la imambi twela wendini ya mutwana in case of divorce ni kuno kunewa kendo lakini ti 50-50 aya pe ilenge with ya mweka joint ownership ukawa property wena mukau lo either la kalaka presumption yasi ai no kendo ni jointly no tamo yuba uno wakwate 50-50 unless we to kosi onge wakona ni nda unya 50% na umize 20% kana 5% okay na ni wale kana kosi maybe ukasa wosi alone bank fulani ya onenga ya offer na kewo wakitio top up yes okay nende kana tuminukelie na tuiminukelie nende kana atumane ati what happens kana njokola kikayu
bethwa bena mali kwenda kuyanwa na be siana siasie wenza wa mutwano sie involved no tukwete kusiona kwa muno andu anene mena mbesa ukethia mundu usu etwa be andu ingi mundu kwete kukakasia nena sie nake na twina mwana we class 8 uyu mwana wele kwithia wili hata na atoza kuprove wata kimia nikanokethia no wakwata succession kana no wakwata party ya mali ile kwano ya mutotia yu tuyanya kwa kundu kweli pe beneficiary no ethe biological son kana ndo mwana wa musiusu mwetu kana mwanake usu akwata mali direct usu no mpaka akwata pe angi tumeta dependent with the eye ni waivia wa vis ni musee ni waivia wa medical bills kwa usu atuika dependent ti mwana wa musiusu pase lakini ila uetiwe ila waithayo ni wa sustain ya life yake ni waivanga lama fees ni waiva medical fees ni waiva sindila siendeka kwa usu no ke kotina kasia tia yane wekitheka asie no museo kana kipetikini cheka achu no mind aya peki ngigita wa illegitimate child illegitimate child ni kana kasia wanza ya mutwana maybe wina kipeti lakini be no kwatie kana kanza kana kulika recognize ya wane the Children's Act kuitha ke kana kwa uka uno kana kwa unike unewa mali ke katika nike list wa katika beneficiary katika kana na peka ni ita adopted pe adoption process ila twatia kuna kiusubado ni watu kakana kuna kunewa chao o mali okay yes anaende twende na kunena na wakili naende nenda kutungia mubea ndo akwithia ni woka twakwatia nena ku nenda kunenga second itatu unene ndo cia kusia muthia yulo wakila tunene ya mumundi muthikisia nena cia ni mubea kwa opportunity no na kila ki maana muno ni tuandike tudi kwa will twa wakili ni kana tuandikithie will ila tethayo etha wina property na wina asset enda omantho wakili no imantha andweli ma witness etha tiyo etha musene wetio kana kibetine chetiwe mantho wakili au nenge ushauri ya undu mwikata succession ni kana mo file documents ila sievo na nungu mwesuba muno mwigwane nundu mwae makwigwana ta family ni we kwani ya succession itake ya too long okay kuone na sema bea na asante sana. Thank you very much. Twende wanake wakili Job Muya wa Nyamai nende twende na kwatiania ava mitamboni ya Mutongoi FM ndumuna Mutongoi TV tukwata vilingo wa mavo mwendo wa saile naende ngiukila kivila ki netie mwendo kuitwa Robert wa Mutuko ku radio tumwita Mandroba ndini wa Isaila ukite yetu kwa kukondo wasio wa Biovision. Ni Mutongoi TV. Wo uwendo ni chao mwakwata siana uwendo ni woleka uwendo wola wa ni chao ni ata tutona kwika ni kana uwendo ula waiwambe ukendea kwa kana ute kuvoa kwatania na Antikaro na mutai wa mitwano Bishop Honorable Jonathan Muthoka ndini wa kilungu cha kathama ka wendo kila muthenya wa wakatatu kwambia saa 4 sio tuku ngina saa 6 sio tuku tuitungia uwendo ngo na ngo ikinena imwe ni kathama ka wendo vala kila ngo itindia va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. No withukisia Mutongoi FM wivala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Ondo ivinda ivindukite na wamele na mekalile yitu ivindukite mawona moyu mayosa kuwarika kuma mutambuko sukali mawoma usiai na nzia ya mwana na ange maingi ni mekadhiye
inenduke makie nundu Dr. Kitusawa na Nature Vital Wellness Center nimekite kivito kuikithia ni wakwata ovosio ndawa situ ni natural siyingwa side effects nimbiki ukunikili na ikathianwa tuyo kukimia miti dhoki akili ni kikitu kila kiva kuvinaku wekwatie uiti kuitene kuona dakitali na kuthimwa ni mana ye ndoku eva kindu Machakos twi Asante House first floor opposite Soso Center Mombasa Road twi Connection Plaza first floor Hotel Connection Mulolongo Tala Town twi Kiamba Road opposite ABC Church Vakuve na kampuni wa Matangi Matu Town twi MB Plaza second floor Cooperative Bank Water Town twi Rubis Petrol Station Emali Town twi Va Equity Bank tukunie simu OU kwisila 0722 533 833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Lumina International Schools une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9 wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai webe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwonza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700 786 355 yani noti mwonza noti mwonza nana thandatu itatu itano kana kwisila 0756 646 164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Thoa airtime kwanzia yilaisivyo kwa networks yonthe Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia star mwonza kenda imwe ash isuni star 791 ash na kila ivinda watho wa airtime wekwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kudhosia airtime vinyia star 791 star 11 ash na yila wathosia airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivo ndevala uwe Bamba Credo yevo kondu waku kuikithia we connected wenda airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wa vakuvi services situ ni masaa miongo ilina ana kwa modena kwa uvumbi yanke edukisi ilungu situ kuma kiokone nginya wiyo na oinki nukuni namba ino ya simu noti mwonza kenda inya itano noti kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya.